u pfumerile ku ina na swi tiva hi mina ni nga under pressure ni thorile vanhu so u soriwe swinene kwale nhlengeletani mara mo hi vula futhi ku na loko va ri karhi ku vulavuriwa a swi tikomba ku ti-elements leti hi nga vulaka ku va unruly Khalanga nkarhi wun'wana a mi ta za mi hleketa ku va te na switsotsi va swi tekile hi ku na loko va ri karhi va hlamuseriwa meyara u yime hi yexe a sola a rivaleni TUT ku a mi endlangi swona a ku thorisiwi swona loko ene ntirho wa ku thola wa endla ku vanhu va ta kavanyeta progress ya project se a hi endleni swilo kahle ku ya emahlweni ku khomitiwile ku ta tirhiwa swin'we na tihofisi letiya ngopfungopfu hi ku rhangeriwa hi hofisi ya xipikara va ta tirha swin'we na vakhanselara va ta kota ku etiwadini hinkwato ku developiwa leswi hi nge i ti-database ta lava vanhu lava ta ti-potential workers lava nga tshukaku loko ko tshuka ku va ku laveka 31 ku to langutiwa database leyi nga developiwa loko ku ri hi ku hi le ka mungongoma swi fanele swi tiveka ku community yi tshamini va ahubyeni va hlawule swiphephani swi koho i 10 kumbe i 20 ya vanhu va ta teka wun'we va teka loyi a nga hi wo sungula so hi leswi ku nga twananiwa swona aka xiphemu xa lava va lavaka ti-subcontract meyara va tlhela va endla commitment va ku nga vi na vanhu va nga ta va pfala leti gatini hi laha project liya yi famba hi ku yi tisa development leyo ka yi nga si tshamangiki yi va yi nga fananisiwiki na nchumu laha a Giyani se n'wina mi vilelaku mi nga ka swa ti-business ofisi ya mina yi pfulekini tanani ni ta mi hlanganisa na vona va TUT timhaka ta n'we ti lulamisiwa kahle loko ku ri hi ku ma meet ti-requirements i ntiyiso na hina hi navela swo ku vona local va ri karhi va benefita ka swilo leswiwa so mara sweswi swa hi hlamarisa onge munhu un'wana na un'wana wo pfuka a teka advantage ku mo ni tlhela ni kombisa Khalanga ku vanhu vo tala loko va pfuka va endla ti-forum hakanyingi mi tala ku vona vanhu lava a va rhangela ti-forum teto va ri karhi va ri lava va tivekaku na swilo se swi fikela aka vona na forum na loko se na la hi fa ko a mi swi tivi ku yi fise ku yini va vona forum yi nga hanyi a ya ha ri koho mara munhu wa koho u koho se onge ku na element ya liya ya ku van'wani va nghena hi ku na ku ta duma ni tiveka ku hi me ni hluphaku ngopfu loko se ni hlupha va ta ku tshineta masiku lama endlelo ra koho vo ku tshineta kusuhi va miyetana hi swi tivi ku va miyetisanisa ku yini mi nga vona ku nga ha toyitoyiwi vanhu van'wanyana lava va nga vitaniwa va rhambiwa ku va cinacina leyi va nga kumangi na nchumu mara ku miyela ku hwi loyi a va rhangela mi kuma ku a ma ha swi tivi ku nga va ku ri na lexi a nga xi kuma na se hi la ta swi vula kahle a rivaleni ku swi bihini ku va ya va pfala le ku tirhiwaka kona ngopfungopfu loko ku veni meyara va tinyiketerile va ku mehe ni tiyimiserile ku loko mi ri na xiphiqo xihi kumbe xihi ta mi pfuna hambi mi n'wamabindzu hambi hi n'we vo lava mintirho se ka ta fanele ku terekeriwa yini sweswi ha terekeriwa yini loko na loko ku ri hi ku na leswi va vilerisaka loko vo vona ku leswi va nge te database yi ta creatiwa aka tiwadi hi ku hambanahambana loko va vona onge a swi ndlisiwi swona va ya ka hofisi ya xipikara va complain va tshama hansi va swi lulamisa na vakhanselara nemetweni hayi ni mani tatwa a ni namuntlha mina na n'wina sweswi mi rhambi va tivi ku va mani lava tirhekaka hayi a Khalanga a hi va tivi nemetweni hi ta twa kumbexani un'wana ta hetelela huma leyiwani ni lava ku tana yona mhlave a ni swi rhandzi ni tshama ni kha ni swi vula na kwala eminongonokweni ku loko munhu ni n'wi virhambele leswi a wu n'wi vutisi leswiya kambe kumbexani na n'we mi nga va na rito hi ku ku na minkarhi vanhu va vilerisiwaku ku veri ku na vanhu va xaviselaka mintirho ka Greater Giyani Municipality n'wina ma swi tiva tanihi masipala nakona loko ku ri ku ntiyiso hikokwalaho ka yini va rila va ku mintirho ya ku va hetelela va nga ha yi kumi Khalanga hi swi tiva ngopfu ene hi mutirhi hala ka swa vuhlanganisi bya ka masipala mo ni vula kwala amoyeni ni ku a swa ha ri xitori no va xitori ku va munhu a hi byela ku va n'wi fonerini va n'wi robe 3000 a ka ha ri xitori hi tshembeka ku vula ku vanhu va ka hina a va twi ni teka nkarhi lowu wa futhi ni vula ni ku vanhu va ka hina
a ku na mintirho yi xavisiwaka munhu loyi a mi approach-aku hambi a ti vula hi vito ra mina ku ye Stephen Mabunda i tirha ka masipala a ku xavisiwi mintirho ka masipala before ni vula ku hi ye Stephen Mabunda kumbe a yena mara a ku xavisiwi ntirho ende lexi nga ta ku hlamarisa Khalanga i ku i va byela ku famba deposita mali i deposita aka PEP swi ve swi komba kahle ku i hlangane na tsotsi hlangane na xigevenga hambana na xoho i huma ka xoho loko ku ri hi ku i na chance ya ku xikhomisa xikhomisi Khalanga ni ri ka vaakatiko va ka hina na swi tiva ku nongonoko wa n'wehe wu yingiseriwa ngopfu me loko no tlhela ni swi twa mundzuku va ku un'wana i rhobiwe 4,000 2,000 yini ni to vula ni ku loko aka marito va nga ha minyangatsi Khalanga va nga ha ti haleni handle ka loko vo va na vumbhoni bya ku va rhobiwe hi mutirhi wa ka masipala nemetrini inkomu nemetrini mhlaba wa khensa swinene a yini ni ka dokodela Joe Maswanganyi hi bula na vona hi twa ku va ri yini kambe endzhaku ka loko hi twa ku mani nkosi na Chauke va ri yini hi timhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we mani nkosi na tinhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ni khensile Khalanga ku seyeriwa nkarhi eka muyingiseri Nhlikani mfumo wu karhi ku lwisa vugevenga eka xiyenge xa vumaki pfhumba ra kombisa ku vilela emugodini wa Sibanye Stillwater ri ya emahlweni mulwela ntshunxeko a xiximiwa hi nkosi wa ximfumo mahungu xitalo leka awara yan'we #XMA20 Best Xitsonga album EP of the year hi lava va yimela ku langwa A Shongi Xivuya B Ntombi ya N'wagaza Mananina C Sina Mphaka ni ta humelela D Soli Makamu rirhandzu ra timovie E Bliss Boy Mfana ka Gaza F J John the Big Baby Xitlhavi G Mr Post munhu un'we ntsena H DJ Mumba Magoji mambirhi I Tammy Boy ndzi tlangela mani J Isa wa tiko ndzi hlawule yena ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito album na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi ku vhota swa pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025 munghana lweni FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality ukayelele eka Afrika wa vulavula mi ri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulava ku hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free ni swi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi prison loko ndi huma na vona se loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya hi phakathi a nga sayina nga endli nchumu ni fanele ni ripota nyanga na nyanga South Africa hi vekele za Coroner Service hale handle va hi sala ndzhaku loko ni faka track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana bothatani nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi 12 va ku laha nga ku hi kona a hi pfumeli device wa ku va kwalani ni pfuka ni tsutsuma ni vuya kaya na mi twe buti kambe mi ri tireka yi ri guya la mi nga koha kona se a mi yala wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'we mi nga skepangi botpheta kasi ni vulavula swin'wanyana hi leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison a ni ri u nge pfuki u voniwa ka mamani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela mingisero Munghana Lonene FM ntirho hi la ku bula na dokodela Joe Maswanganyi i mutshamaxitulu wa komiti ya swa timali a ka huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga hi bula na vona hi mhaka ya ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona van'wani ve ri hi mpfhuka ka loko holobye wa swa timali ku ri holobye Trevor Manuel a ku se tshama ku va na mpimanyeto lowu loko se wu huma wu tikomba ku se tiko ri ya kwihi ku fana na lowa tolo a ni tivi ku swi na ntiyisi ku fika kwihi leswiwani kambe hi vo va lava tirhanaka na swona va ta hi byela ku va fambe hi ri gondo leri va nga ri famba ku za va fika lava nga kona hi ndlela yaleyo dokodela Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Nhlekani bam lobyi na vayingiseli va MLSN
mina dokodela ano vula ku mina tanihi khalanga ni navela ku minkarhi hinkwayo swilo swa n'wina swi va swi ka swi nga fambi kahle tanihi varhangeri va hina kambe ni tshemba ku na n'wehe tanihi varhangeri loko mi ta mi twe ngopfungopfu n'wina mi tirhaka hi swona loko ma ha tirhana na swona ku fika tolo loko se swi ya andlariwa ka hina na van'wani mi kote ku vona ku tiko ri tikomba ri kha ri ya tlhelo rin'wana leri a ku ri khale ngopfu ri nga ri ka rona leri ri tshembisaka ka vavekisi ka vatirhisi na le ka vaaki hi ku angarhela. Ya inkomu Mlozi, tiko ri le ka right direction. Tiphati hinkwato leti ti nga ka GNU ti amukerile mpimanyeto lowu nga ndlariwa hi holobye wa swa timali tolo. Hinkwaswo leswi va nga swi vulavula hi mayelana na ti-program leti ti nga ta tisa mintirho swi ta fanele swi endliwa hi ku loko hi vulavula hi mpimanyeto hi vulavula hi timhaka ta ku tax xibalo xi ta huma kwihi loko se ku ri na xibalo lexi xi ta spendiwa njhani yi ta tirhisiwa njhani mali leyi atikweni ehenhla ka sweswo hi lwa na timhaka ta ku lomba timali swi karhata ngopfu ku fambisa tiko hi mali yo lomba so ministara i hlamuserile ku ti-project leti ti fanele ku ti endliwa hi mali liya ya 1.3 trillion leyi nga hi vhotela hi August ti fanele ti sungula ku tirha ku ti ta tisa mintirho evanhwini loko hi ta fanele hi vona mpimanyeto ku wa tirha evanhwini hi loko wu tisa mintirho wu lwa na vusiwana na vusweti na ku kurisa ikhonomi. Loko mi languta ka mpimanyeto lowu andlariwile hi swihi leswi mi nge ri tanihi hi komiti ya swa timali tanihi mfumo mi ti ba xifuva hi swona ngopfungopfu lomu ka timhaka teti mi nga khumba tona ta ku tiko ra hina ri tikomba ri kha ri mpompomela swikweletini kambe swi tikomba onge ti se swa ka swa tshamiseka. Loko mo langutisa mi ta va ministara a vulavula na hi timhaka ta ku SARS yi le ku kolekeni aka xibalo hi xiyimo xa le henhla va 20 billion plus leswi a swi nga ri kona andaka loko palamende yi ta va yi nyiki SARS mali ya ku va yi engetela ku SARS yi ti endlela infrastructure ya IT yi thola vatirhi swi endli ku SARS yi va na mafulufulu makulukumba ngopfu ya ku koleka xibalo ku loko hi vulavula hi mpimanyeto khalanga hi vulavula hi mali leyi humaka ka SARS a ku na mali yin'wanyana suppose ku ta va na leyi nga ta va hi yo lomba mara u nge ti bifuwa hi mali yo lomba ya un'wanyana so loko ho continue hi endla ku SARS yi tirha swinene na hina vaakatiko hi nga doji ku hakela swibalo hikuva SARS a hi maphorisa ma nga ta famba ma hi hlongorisa na lomu mitini na lomu mintirhweni ya hina a hi hakeleni swibalo a ku lomu mintirhweni ya hinkwako hi endlela ku tiko leri ra hina ri nga vi tiko leri fambaka ri lomba loko mo langusa South Africa yi humesiwile ka leswiya a va ku i grey listing ku na nhlangano wun'wana laha misaveni va nge i FATF wu langutaka na ti-economy ta matiko hinkwawo sweswiwani loko hi ta va hi humesiwile ka ku va hi pendiwe hi mpende leya ya ntima swi ta endla ku ri ti-investors loko ti humaka matikweni ya le handle ti hi vona hi ndlela ya kahle ti tisa vuvekisi lebyi nga ta tisa mintirho aka vantshwa. Ministara tlhele a vulavula ngopfu na hi timhaka ta ku hunguta xikweleti lexi hi nga na xona ku kusuka ka lembe ra 2025 na 2026 xikweleti xi ta ya hansi swinene hi ku sweswiwani hi ku ya hi timpimanyeto leti hi nga na tona tiko ra Afrika-Dzonga ri lomba 1 billion rand hi siku na siku loko se ku hela lembe it's more than 356 billion rand ene ku servisa xikweleti xelexo swi le henhla ngopfu ti tlherisela ndhawu. Ni khomele nyana kantsongo kwana ndokodela hi ku ni hundzisa lexi navetiso lexi hi ku ni lava ku vulavula hi ku a ku ri na van'wana va kombisa ku vilela va hlamulekile tolo ke endzhaku ka leswi. Exikolweni a ni salela endzhaku a va ehleketa leswaku a ni nga ri eku ringeteni mudyondzisi u tile a ta fika a tshama na mina kutani a lemuka leswaku a ni lava mangilazi ya matihlo sweswi swilo hinkwaswo swi cincile. Teka nkarhi ku yingisela hikuva na nkarhi na nseketelo lowu eneleke vana a vo khoma ntsena va humelela endzela holdmyhand.org.za hinkwerhu hi nga cinca vumundzuku bya vona.
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisero Munghana Lonene FM tshama xitulu wa komiti ya swa timali eka huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga dokodela Joe Maswanganyi hi vo hi bulaka na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha. Kumbexana ku va kona ka madokodela ka ndhawu leyi swi le ku pfuneni naswona swo swoleswo hi ku na vona valava va dokodela Maswanganyi, ku na va dokodela David Masondo, ma swi vona ku i vanhu lava nga le ku tirheni hi byongo bya kenta. Kambe a hi tlheleleni ka mbulavulo dokodela ni khensile ku va mi ni khomele tani tolo loko ku nga se sungula mbulavulo wa holobye a ku ri na vaaki lava va kha kombisa ku vilela, van'wana va kombisa timhaka ta ku ku na ti-austerity, ku na ku yini. Loko mi languta leswi va vilela hi swona ivi mi languta leswi holobye va nga vulavula hi swona, swi vulavula na vona kumbe va nga ha va na mfanelo ya ku ya mahlweni na ku kombisa ku vilela? Hi nga va soli khalanga loko vanhu va vilela ngopfungopfu vantshwa. Youth unemployment yi le henhla swinene laha etikweni ra hina, so vantshwa i mhaka leyi mfumo lowu wa hina lowu wu fanele ku va rhangisa emahlweni swinene. Loko vanhu va ze va vilela hina hi nga ka mfumo hi fanele hi va yingisela. A va nge pfuki vanhu vo tsakisiwa hi ku toyitoya ku ri hava lexi xi va karhataka ngopfungopfu hi swona leswi hi nga byela holobye ku ri loko timasipala leti to tala ti nga ku ri ku spendeni na ti-government department vo tirhisa mali liya yi nga voteriwa ya 1.3 trillion yi ta endla mintirho yo tala ngopfu. Loko loko ku celeriwa tiphayiphi le makaya ku cela michini ku fukula na vanhu. Loko Eskom yi kha yi endla magezi ma endliwa hi vanhu magezi lama. Loko ka kuma ku wa mapatu ma endliwa hi vanhu. Leswi swi hi karhataka ngopfu tanihi komiti ya swa timali i ku va palamende yi pasisa budget a hi yena laha nga mfumo a va spendi mali ya kona ene a wu titwi ti-reason ta kona leti endlaka ku va nga spendi. Sweswo swa hi karhata swinene. Ministara i ta tisa ku na agency yin'wana leyi aka finance va yi vitanaka GTech, hi yona yi langutisaka na leswi nge ti-spending reviews. Hi yimele report ya kona hi twa ku ve ri yini ku mali leyi nga kona a yi spendiweni ku ri ku ta na ku cinca laha tikweni. Mara loko mo langusa ikhonomi ya Limpopo for instance yi kula ku tlula ti-ikhonomi hinkwato ta la South Africa. Limpopo sweswi ikhonomi ya yona yi kula hi 0.9%, almost 1%, and national average sweswi i 0.5. Hambi va Western Cape va lava va tshamaka va kha va tiba swifuva va biwa hi province yaleyo hi humaka yona mina na n'wina Mulobye. So a hi swi amukeleni ku budget leyi yi le ku tiseni ka ku cinca ka kun'wana, ene tolweni wa masiku hi voni va ka State SA va ku create 348,000 jobs. Loko sweswi swi nga hi xiswona leswi nga vuliwa tolweni swi nga ha yimi swi ta tisa ku va na hope more especially aka vantshwa ku va tiko leri ri kongome in the right direction. Leswi ku ta ku khulu swi suka ku matikweni yo hambanahambana vhiki leri taku va taku ka G20 hi vona ku yi ta tisa na swin'wana hi G20 leyi va ri vona ku tiko leri ri na ntirho lowukulukumba ngopfu wa ku vitana ti-investors. Hambileswi luya un'wanyani a ngo hina hi dlaya valungu a hi tivi ku hi hanya ka misava yihi ku na milungu a hi fambaka a dlayiwa laha. Mara hi ta ku yini ku yima na ma-Israel lama vona va dlayaka vanhu a Middle East a hi na ntirho naswona. G20 ta ya mahlweni tilidara leti nga ta vhiki leri taku va ta swi vona ku South Africa is a stable country va vuya va tlhela va investa la tikweni ra hina ikhonomi yi kula. Leswi mi yi sungulaka dokodela yaleyo yima ni nghena nyana katsongo ka yona ya ku dlawa ka vanhu na yini hinkwaswo mi nga swi tshana swa mapalestina. Van'wani veri tanihi tiko hi famba hi tlhontlha mipfi leyi kumbexana siku rin'wana yi nga hetelela ku va leswi swa ku hi hlote tinyarhi se ti vuya hi hina hi mhaka ya ku loko mi nga mi vulavurisa sweswo mi ku vanhu va le ku dlayiweni le Palestina, wun'wana i tlhela vula ku vanhu va le ku dlayiweni a Ukraine, kambe leswi mi swi vulavurisaka xiswona swa le Palestina a swi fani na leswi mi swi vulavurisaka xiswona swa le Ukraine, hambi ku ri Sudan, hambi ku ri kwihi, hikokwalaho ka yini? A swi nge fani Khalanga. Ukraine yo sungula swilo
mona i nga fambi i xava tinyimpi ta van'wani vanhu va ku rhumetela. Ukraine yi nga ri na nyimpi na Russia, mara yi ya yingisela leswiya swa vanhu va NATO, ene yona yi le ka NATO. Ma vona va ku tirhisa wena, va ku testa, va lava ku twa ku vona mati ku lama ma enti ku fika kwihi. Leswiya swa va Ukraine i mhangu ku ti lavela leswiya, a yi ri kule na vona nyimpi liya. So hi leswiya Putin le ku tsutsumisaneni na vona, va ta vona ku va yi huma njhani. Ya le Palestina, vanhu lavaya va na tiko ra vona leri ve nge hi le Palestina va ri ma-Arab. Israel yi na tiko ra yona leri ve nge hi Israel. Mara loko se Israel yi tlula ndelikani yi ya sungula ku dlaya vavasati na swihlangi leswi swi nga defenseless, va fayetela na swibedhlele na swikolo, hi swi vitana genocide swilo sweleswo. A hi swi laveki atikweni, a va tshikeni Palestina yi va na tiko ra yona Israel. Hi leswi hi twisisa ku ngo ku na leswi venge i two state policy, tiko rin'wana na rin'wana laya a ri tiyimeli. So i ku hambana ka tinyimpi letiya timbirhi ka Israel na Palestina na Russia na Ukraine. A hi hetseleni dokotela, hi nga fambi hi nga vulangi hi mhaka liya mi nga vulavula hi yona ya nkoka swinene ya ku tindzawulo tin'wani ta tsandzeka ku tlherisa timali, mi kombisa timhaka ta ku ta tsandzeka ku tirhisa timali ti za ti fika la kumbexana ta tlhela, mi kombisa timhaka ta ku tanihi komiti ma vilela hi ku nkama wun'wana na swivangelo swa koho leswi va mi nyikaku a swi twali. Mi nga hi nyikanyana xifaniso xa ku fana na loko va ku yini na ku swin'wana va ri swi fambisana na timhaka ta ku na vukungundwani bya ku kumbexani mi kuma ku dokodela a va se fika ku tisa ya vona khampani kumbe ku tisa vukorhokeri bya vona, se a hi koti ku tirha hi mhaka ya ku dokodela va ha yi khome mavoko. Leswiyani a swi laveki swa ku loko kha u tirha ka mfumo u pfa u lava ku ta tilawula. Loko hi thoriwile va parlamente ha hola, ni loko i ti-15 hi hola hi ti-15 a parlamente. Loko no pfa ni lava ku hola kambirhi na swin'wana swa tithenda ta la parlamente swi ta ni vangela problem swinene. So loko munhu a ri ministara, MEC, DG, yini municipal manager, meyara a nga nghenisi voko aka jara ya mfumo. Mali ya mfumo i mali ya vanhu, i mali ya ti-tax, i mali ya ku yisa vukorhokeri a vanhwini. Swilo leswi ya khalanga i nga teka mali ya mfumo sweswi i vona nga ku i tumbelini. I ta ku loko i hume pension i ri na 65 years, mfumo wu ku landza kwele kaya ka wena leyi, va ku wena i teki mali hi lembe ro karhi leyi na leyi na leyi, va endla leswiya ve nge ku na lifestyle audit, va teka na swimalana sweswiya swa wena swa pension kumbe va tlhela va ku yisa a jele. U ta titwa njhani hi nkarhi walowo? So vanhu loko hina hi tirhaka ka mfumo a hi hlonipheni mali ya tiko, hi nga nghenisi mavoko laya, a hi tekeni leyi hi holeliwaka yona hi ti-31. Hi leswi hi lavaka swona, hi hanya hi spirit xa moral regeneration na ku va hi hlonipha vanhu lava va nga hi votela ku va hi va yimela hi ku tshembeka, hi koroka hi ndlela yaleyo. Halana ta va hi Dokodela ni mi twini, khensini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Kanma Inkomo i dokodela Joe Maswanganyi ni ku komba ku na vativi. Okay, i dokodela Mkhatshani Joe Maswanganyi lava hi bula na vona va kha va hi nyika tlhelo ra vona tanihi mutshamaxitulu wa komiti ya swa timali. Loko kha ku langutiwa ka timhaka leti ti khumbaka hoyi leyi nga koho kumbe ku themendela loku nga koho loku fambelanaka na timhaka ta mpimanyeto. Swi twala swiyenge swo hambanahambana swi kha swi tikomba ku mpimanyeto luwa ku ya hi laha va nga andlala ha koho wa tikomba ku tanihi tiko ku yiwa kwihi. Kambe van'wani va vulavula hi timhaka ta ti-austerity, ku hayi laha hi timhaka ta ku hi bohisiwa nkhamu la ku fana na voholobye va nga hetelela va vula timhaka ta ku n'wina va ka Eskom mi nga tsakisiwi hi ku hi le ku kumeni tiprofiti, ku ve vanhu va le ku kumeni gezi. Mi kuma ku swisiwana swa vanhu swi tshama swi ri ka swi vitana yini kambe sweswiya i load reduction, swi tshama swi ri ka load reduction hi ndlela yaleyo. Se hi mhaka yin'wana leyi kumbexani yi fanele ku yi va yi langutiwa ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo.
loko a ya mahlweni kutani ta bula na nkulukumba Ndavera Makwela loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we kambe hi nga teka riqingho timbirhi tinharhu hi twa ku mi angula mikini n'we loko a ku langutiwa ka timhaka ta mpimanyeto ta u twa n'wana wa vanhu Ncindani kambe mi humelerise hi ta ku yini Ncindani veri va kwihi vanhu vo fana na va Brigadier Hlulani Mashava loko swi te tani imani swi hlaya ni swi pfula ni ta swi hlaya kahle la ba Ncindani veri ka Sekgopo a ku pfariwe patu nako vanhu va ka va hoxeteriwa hi timovha ta vona ti hoxeteriwa hi maribs a ni tivi ku swi endleka rini leswi veri vanhu vo hoxeteriwa timovha ta vona ti hoxeteriwa maribs vanhu va ka Sekgopo hi mhaka ku veri va terekile hambi va terekela hina swi tiveki ka Dingamazi va pfale patu veri ku na vanhu va lwaku van'wana veri ku khandziwa bazi van'wana veri ku khandziwa mathekisi ri ka Dingamazi kwala anyangweni wa Giyani College ku na vanhu va hisaka mathayele va vilerisa hi sweswi va vilerisiwaka hi swona sweswi hi nga ta swi twa ku famba ka siku kahle va vilerisa hi yini se maphorisa va ri kwihi kasi va khoma loko swi te yini se mina hayi ni to hundzisela ka brigadier ka brigadier Ncindani hi vo va nga ta vona ku va ri Brigadier Hlulani va ri yini loko xiyimo xi te tani hi ku ve ri swindilwandilwani leswi swi sunguriwaka swi hetelaka swi va mindzilo yikulu leyi se yi hisaka vanhu va nga ha swi koti na ku yi timela ngopfungopfu loko hi languta xiyimo xolexo loko ku ve impela ka Sekgopo timovha ti ka ti hoxeteriwa hi maribye ntungu lowun'wana lowu loko wo ku nga siviwi ka ha ta endleka swo chavisa ku hundza kwalano timovha ti va ti kha ti famba ti tisela swilo hala na halaya vanhu va ka va hoxa maribye loko ya hala ka Dingamazi va koka mahlampfu ve ku chochela va koke mahlampfu va chochela patu ka ha fambiwi sa mi twanini na n'we vo lulama na n'we mi fa mi yimela timhaka ta n'wena ni vula n'we mi lava va ku nawu wu tirha mi fa mi yimela timhaka ta n'wena hi ku kuma vanhu va khume vanharhu mune va le ku mi kavanyeteni leswaku va ha fambeki a mi ndli nchumu kambe a mi twanini 0860002543 ni saleti minete ta nhungu ntsena ku va hi fika emakun'wini hi ndlela yaleyo hi ta ya vulavula na doko na nkulukumba Ndavera Makwela ya va ri eka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va ta kha va vulavula na vaaki na vateki va mahungu sweswinyana nga ri khale awara yan'we hambi va ya vulavula hi yini kambe ve ri swi fambelana na timhaka ta Stuart Shanik swihehlo leswi swi humaka ka Stuart Shanik kambe ke a hi tweneni loyi mingiseri ni hlekani Khalanga mi hlayisekile hi hlayisekile buti wa mina minjhani n'we hi hlayisekile Khalanga okay Khalanga na mina ni kombela khumbanyana leyiwani ya MTBPS ya Khalanga ku na kun'wana ni nga twa ni khumbeka ngopfu loko va vulavula hi ti-illicit cigarette and alcohol yes loko va kombeta ku ri revenue leyi tiko ri yi luzaka i ku lomu ka vo ma 40 billion kusuka hi 2020 ku ta fika sweswi yi luzi 40 billion hi ti-illicit cigarette na alcohol so Khalanga leswi swi vula yini loko ni tsundzuka kahle exikolweni ka economic 101 va kombeta ku ri loko tiko ri luza tax yo tala treasure va fanele ku lomba mali kumbe va khata budget leyi fanele budget leyi affectaka service delivery directly so hi ri tiko swi komba ku ri a hi le ku lweni na ku xavisiwa ka mafolo lama nga ri ku nawini na mabyalwa lama nga ri ku nawini and leswi mabyalwa na mafolo swi tlhela swi tikisela na ndhawu leyi ya rihanyo because loko ma languta vanhu lava na ku mabyalwa lama nga ri ku nawini va na mukhava wun'wana loko a pfula rivati ku rhanga ku nghena khwiri ku sungula hayi ka sweswi hayi ka swona a hi vulavuleni timhaka ka hi ku loko se mi ta kwala se va sungula ku languta lava nga na voko a tlhelo se va hleka se ma swi vona ku hayi khona i nga ngheni kwalano okay munhu huma ka yona a na kombeta ku ri swi affecta na rihanyo and rihanyo ra koho leyi fanele ku tirha mali yaleyi yi humaka ka revenue leyi revenue ya kona ku nga hava yona hi ku swi va swi kumeke illegal leswiya so i va yin'wana va nga yi khumbangiki a ni languteli ku va ta khumba na leya ya NSFAS because nkarhi wo tani kuma lava na vona va NSFAS va tirha ro hi very treasure papila hi email treasure a hlamula and lembe ri le ku heleni vana va vanhu
nge kumi mbuyelo because of abesake nesifasa sebakela nalo mdress abesakela motala wabo so iba ngayikhumbi yona eba inwani ngangikhumba ngobuliya abayikhumba ngeNSFAS kube bana vele kurileni nabo bana mali ba tlheba bolawa kuna surplus leyi va nga ta ka va nga yikhomi yeah abayikhumba at all na and then yinwani ba ngayikhumba bakhumbi ya IEC ku yita kuma 1 billion rand. Kalanga, you know, those political parties, it is scam. They know kambe na yangu yiko kwala ne o ayar o kambe liya misukini mileka o ya chicken yana na mahlini 1 billion yana political party contester eka 257 municipalities you come mali from the IEC. Some political parties they contesting knowing in that particular municipality we are not going to get even a single vote. So over this Kenyan iba yinwani ngangikhumba ngoku ifamulana bona mina ikhumba ngoku lo mathi mfana wamakhatha le MIG municipality infrastructure grant. So liya in competition makata ku ri loko mali ya tlhela xikombe kuna munhu un'wana leswi ndzi vulaka hi masiku swa kuna munhu un'wana a nga tirhi ntirho wa yena matiku mo tala ma hava mati matiku mo tala ma hava mapatu mali tlhela njhani ka timasipala service delivery yi nga ri kona so swi komba kahle ku ri MIG ko va policy a phepheni ka implementation ka loko swi asitara ka timasipala ku hava at all. kambe loko ani ngo kuna swivangelo swo hambanahambana leswi ndhaku timali ti tlhela mingiseri ku na nkama n'wana mi kuma ku vanhu va hava mi swi vitana yini kambe n'we mi nga dyondza mi swi vitana vuswikoti kumbe ku nga ri vuswikoti hi ndlela leyi beri yini capacity ya ku korhokela leswi a fanele swi korhokeriwa se mpimanyeto minkarhi yo tala ti-MIG ti tala ka ti nga ti ta tikongomi swo karhi a ti vi ti kha ti ku mi nga tirhisa swin'wana na swin'wana. Yes, so isona ngoku mara leswi loko ku va ku hava capacity swi komba ku ri na political will iva yi nga ri kona because hi nge pfumali capacity while hi na political will hi ta hayara vanhu lava nga na capacity ku endla loko service delivery ya mahlweni. Kalanga ndokhumba nganga example yin'wana mi nga maki bohole hi 2021 ku ta fikela na mfeshe swi va ka yi nga tirhi that bohole mi nga spenda timiliyoni leswi a swi lavi capacity swo lava political will hambi ku ri n'wina mi nga ri ku engineer ma swi vona ku leswi nga ndzola swi wrong. And loko mi ka mi vekisa sweswo hileswaku swi vula ku a ku nga akeriwi bohole ya xikongomelo nkulu ngopfu a ku nga ri mhaka ya ku kumeka ni ta swi vekisa ku yini mati tigwena ku ri mhaka ya ku ri un'wana u fanele a benefita iva swin'wana xi nga na loyi sa tolo hi loko va lava ku hi nyika example hi Tembisa hospital ti-member of parliament rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Nsikani Khalanga na Cintani ka Afrika wa vulavula mina ni la ku ta nghena la yona leyi ya mpimanyeto kumbe budget speech leyi nga endliwa tolo ya xikarhi ka lembe na ku khensa vuhleri bya tatana Joe Masongani i vuhleri bya xiyimo xa le henhla. I ntiyiso wolowo Khalanga 1.3 billion leyi nga vulavuliwa hi holobye tolo i gina yi helela amoyeni i gina yi pasisiwa mara gina yi helela moyeni mara i gina yi nga tirheli vaakatiko yi nga ku nga vi na service delivery eka vanhu sa ni ta ku mali leyi a yi tirhi yi kurisa ikhonomi and then ikhonomi ya hina yi kota ku kula ku endliwa mapatu ku endliwa na swikolo ku endliwa miako ku tisiwa na gezi ri lunghisiwa ku va na titenda ti endliwaka ku hluvukisiwa tiko ku nga vi mali leyi helelaka moyeni gezi leyi i fara siku na makanyo ni ku Nsikani Botete Mpfukeni na nkulukumba lava maphorisa maxava loko va fika kwalani kumbe xani va ta yitwa na voice note leyi no nga koti ku twisisa ku maphorisa lama se ma tirhela kwini hi ku loko ze ku wa Mtlhanu from Pietersburg ku ya fika Giyani tlhe u hindziwa ka Malamulele or u ya Phalabula a ku na la nga ta hlangana na vhene ya maphorisa kona sweswo ni swi vone ko tala ngopfu me lexi i nga ta hlangana na xona i va hisa lava ti-taxi lavo patrola ti-taxi
loko fika laha Mketsi i ta kuma va karhi va cacana na timovha leta ti-7 seat hi famba ku vava kusuka Mketsi ze u ya fika Giyani u karhi u caca vanhu lava va tithekisi va karhi va cacana na timovha letiya ende rivilo leri va tsutsumaka hi rona ku va ku ri rivilo rin'wana ra le henhla ngopfu hikuva va cacela ku lava ku ya khoma mihisa luya wa 7 seat a ni swi tivi va karhi va lava yini ka yena so a ni swi twisisi ku maphorisa va lo teka ntirho wa vona va nyika vanhu va tithekisi ku vanhu va tithekisi hi vona se va sungula ku yimisa timovha na inkomu. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa wa vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga si hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nhlekani DP na muhumelerisi DP kasi timasipala loko va karhi va tibudgetela holobye a va ti nyiki timali hi ku vona ku ri eka nkarhi lowuwani ti nga va se ti kha ti dinga mali na ku tibudgetela hi ku ya hi tikotara minkarhi hinkwayo va kha va ti nyika timali to karhi ku veni ti-service deliveries a hi le ku ti voneni hi matihlo ti kha ti humelela mali yo tala va budgeteliwaka yona hi yin'wanyana ya malembe ndzhaku va nga ze va yi teka hikuva yi nga ri na ntirho va yi vekisa ka tibangi tin'wana hi nga hi nga ti voni so a va fanele va swi langutisisa ku ri loko va nyika masipala mali va wu nyika hi ku vona ku wu tirhini a wa ha ri na mali kasi aka leya ya vanhu vo zavalaza botpad vanhu vo zavalaza va nge sukeli ku zavalaza ku nga ri na loyi a nga va tsandzekisa i koho loyi a fanele ku va nyikaka xintshunxo a tsandzekaka ku tirhaku se vanhu va ze va hela timbilu va zavalaza hi ndlela yaleyo hikuva va mi tshamini hansi mi n'wi xavelela munhu kambe a nga mi tirheli hi ndlela ya kona. Okay. Hi 20 0860002543 nongonoko iAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoyoleyo va ri ku na hungu rin'wana rhumeriwaka la ri komba ku veri yini veri SAPS a yi nga ri kona ka ti-negotiations mara concern group ya va kombisa leswaku va yise memorandum ka project manager va pima na masiku kambe va kumangi nhlamulo mara sweswi va hlanganile ku tshamisekile migingiriko yi le ku yeni mahlweni hi le ka TUT Agiyani College veri va vula tani va ndawulo ya maphorisa hi ndlela yaleyo i va mani concern group ri i concern group veri hi vo concern group hi hlamuleni hi la ku mi tiva hi la ku vona nyana swin'wana hi la kota ku tiva ku va mani concern group ri va concern hi yini nako loko va ku va yise memorandum ka va pima na masiku ka project manager va leswi meyara va nga niketanga va ku va nga kota ku va pfuna va ri yini vona hi sweswo kambe sweswo mingisero Munghana Lonene FM ta voya yisa mahlweni na ku twa matlhelo malamu loko mi va tiva va byeleni ku hi le ku va laveni lava va nge hi wo concern group i concern group ya leya yi ri koho loko ku kha ku sunguriwa timhaka leti ta ku kwatlambetana hi mhaka ya TUT. Okay, hi ta twa hi n'wina mi ta hi byela kambe sweswiwana hi yeneni ka mfumo wa xifundzankulu xa le Limpopo. Mfumo wa xifundzankulu xa le Limpopo swi swi le ku va fambeleni kahle loko hi languta tinhlayanhlayo ta vanhu ta mintirho ku ya hi Statistics South Africa ivi hi tlhela hi languta na hi laha ku vulavuriwaka hi ko hi tlhelo ra timhaka ta ku kula ka ikhonomi ya xifundza va ri loko yi fananisiwa na swifundza leswin'wana hayi a Limpopo ka tikomba ku le ku ndlekeni ka yini xihundla xa ko i yini a hi amukeleni nkulukumba Ndhawe Ramakwela kusuka ka xifundza xa Limpopo tanihi mbulavuleri hi twa ku tanihi xifundza va ri yini loko xiyimo xi te tani Ndhawe nhlekani nhlekani khalangana va yingiseli hinkwavo va Munghana Lonene FM
hayi i khale ngo hi nga si tshama hi vulavula na n'wina Budinave man na sweswi tlhe swi hulukela man hey a mi ri kwihi mina ni kona ni vutisa n'wina ku hayi wa mi nga foneli masiku raha Budinave xifundza xa Limpopo xi tikomba xi kha xi kume mahungu ya kahle hi masiku mambirhi ya ku landzelelana timhaka ta ku ikhonomi ya n'wehe loko yi fananisiwa na swifundza leswin'wana yi le ku kuleni kahle hi yo mhaka kumbexani na statistics South Africa yi kombe ku tinhlayo ta vanhu lava va nga kuma mintirho na lava a Limpopo hi to ti nga henhla na hi timhaka ta ku kala ka mintirho ti ya hansi mi vona onge ti kule ku endlekeni ka yini a Limpopo ngopfungopfu swo hambana na leswi endlekaka ka swifundza leswin'wana Khalanga ku na swin'wani se province yi swi endlako swi officials sweswi that for the past 2-3 years investment endilweng aka provincing in areas of construction na the areas service social services vanhu va tirha tixoponi and other places it's giving us an indication that agricultural projects and others, they are bringing in a bit of employment and giving a relief to the economy of the province. But like you said in the beginning, beginning of October, we got news that we have contributed in the whole year, that is 2024, 0.9% to the growth of South Africa, which is 0.4 above the national growth rate. That on its own is showing that there is something that our economy is doing. And we have said before that there are areas that properties are getting higher and higher. They're getting more value, as well as the work that we're doing for construction. That is also showing development. There will be construction for private properties, construction for public properties. But as the Premier has said, we would love to see a lot of further developments, particularly in the areas of manufacturing, that all of those things then will bring in the lower economic unemployment statistics than what we have at the moment. We are celebrating the 9.8 at the moment because you will recall in the second quarter we were very badly done in terms of the statistics. We had 35%. And our Limpopo development plan targets are that over a period of time, we should be able to reach below 20% of unemployment. And that has not been the case, unfortunately, in the past 5 and 6 years. So we are hoping that this will be a good indication showing of the economic potential that the province has, but also not just potential, but of the practical application of those potential in the areas that we're doing. Mining is helping us a lot, but agriculture is the bedrock of our own economy. kambe swi tikomba ku kuna ku tshamiseka a Limpopo mi endla yini hi lani nga koko a mi ni byeleni Budinave kumbexana na van'wana lava nga le ku yingiseleni va ta kota ku twisisa ku va yisa ku yini mahlweni. We are gradually putting systems together, and that's what the 7th administration said they aim to do, is that we want to create opportunities for the economy to grow, and that we will remove all the stumbling blocks. That's why there's something that I was not so long ago, 2 weeks ago, Umaka Investment Conference. Kona he commit the pledges on 170 billion. Let's one is we can be so one tempo aka Limpopo. And that hope I don't hope just hope and then I go they're making pledges, but these are pledges that are becoming realizable on a daily basis. So if we count all these things over the past 2 months alone, there are an indication that it's just not a once-off. Although in 2023, Limpopo's unemployment rate was a lot lower, and then we were able to create more jobs than many provinces. Actually, we were the second best province in terms of creating new jobs in 2023 for all the 4 quarters. Okay. So these are the things that we are looking at, and I'm hoping that when we develop our SDZ you comment kwalani kun la ku twa ku ya ka mahlweni loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe
Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. U kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971. Yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi le ku buleni na mulavuleri wa mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo ku nga nkulukumba Ndhawe Ramakwena. Nkulukumba Ndhawe Ramakwena hi vo hi nge le ku buleni na vona ka nhlekani lowu va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha xifundza xi fambaka kona loko langutiwe ka timhaka ta mintirho, timhaka ta ikhonomi na hinkwaswo swoleswo. Ni kombela hi tlhelelanyana katsongo ka timhaka ta ti-pledges na investment conference but Ndhawe ku miri a ko va ti-pledges ntsena ta humelela. Mi nga nyika xifaniso xa leswi nga tshama swi pledgiwa swi nga humelela hi ta kota ku ya mahlweni ku leswi nan'waka nga pledgiwa ku hi tshemba ku impela na swo swi ta humelela. Actually va Munghana va tsundzuka ku 3 years ago Dr. Nkuna va te investment conference hina vumbirhi uku vona va ta pledge over 500 million to develop Nkuna city, and then within 3 months I ba sorting Nkuzana. Sweswi loko hi vulavula vanhu va rivele ku Nkuzana a ri just an ordinary village. It's becoming a city because of those things that the investment pledges have been made. Loko mi languta la ka Letaba municipality kuna plus ya ZZ2 na yena u ta endla pack house uku tamata yena and products te humanka masimu na yena tinga hambi up to Gauteng without them being properly packed. Na yona pack house ikona itira ngofu kona province ya hina. So kuna swa tala swa ti pages ati ri kona khombang uku vanhu ava vulavula ti company ati vulavula hi swona they're able to realize all those pledges. So na sweswi loko hi vulavula most of them this project ya Musina Makare SEZ na after Homut towards SEZ, wherein if all of those things start working, we have then a bigger investment of over 70 billion. Now, and Eskom will invest over 30 billion on the issue of renewable energy. So let's see in kwaso saenda kalana. Loko mi nga vulavula Mukutana a hi ka hi vulavula na mutshamaxitulu sweswinyana wa komiti ya swa timali a ka huvo yo endla milawu Dr. Joe Maswanganyi va mi themendela tanihi xifundza ku komba ku mi le ku tekeni tlhelo ra kahle loko swi ta ka timhaka ta ku antswisa vutomi bya vaaki va Limpopo. Kambe xivutiso ku ta va ku kuna xiphiqo lexi xi vulavuriwaka xa tiko hinkwaro ya ku kuna timali ti tlhelaku hikuva ti nga tirhisiwangi ka tindzawulo ka timasipala. N'wina tanihi xifundza xiyimo xi njhani ka sweswo? A mi tlherisi mali sweswo? A ni ri swa ti-pledges a hi mali ya mfumo, hi ti businessmen investors va ta endla project ta vona. So leyi mali a yi ngheni ya ti-coffers ta mfumo. So besides that, one of the objectives ya administration ya hina, seventh administration, i ku vulavula ku we must build a capable, ethical and developmental state. Leswi vulavula ku na ndlela leyi fambisa hi swona timali, it must be proper and clear. And then about 4 months ago, in the report, most of our departments now are showing that they're getting clean audits. The one that getting audits with a few emphases here and there. There's a way in which government is doing better in managing finances to avoid expenditure that is not authorized, to avoid areas wherein the usage of money is questionable. na mito but Ndhawe timhaka leti ta SEZ leti impela ti komba ti ta
ti ta hetelela ti hi pfuna kambe van'wani ve ri ta nonoka man a hi khale mi vulavule hi tona ti le ku kombeni ku ti ya kwihi ngopfu ta Musina Makhado I khale hi vulavula hi swona that's why loko u yingisela Premier Dr. Ramathuba a nga lavi vulavula ku 10% 5% a byela vanhu ku swi hi hlurile from the beginning but there's still greater hope ya ku hi ta swi lulamisa and then hi ta swi veka kahle which is why at the moment in the 6 months alone we were able to get the township established, we were able to get agreements with Musina Makhado, with the Musina town. So already we are able to put up infrastructure, back infrastructure in the next 4 months. Now we have the back infrastructure, which will allow local areas, water services, electricity. Then the sectors can come and put up whatever they want to put there. No swa twana kuna yin'wana hi nga yi kuma Bundabela ya vanhu va bilerisiwa ku hi timhaka ta vukorhokeri a va kombisa ngopfu hi xibedhlele xa Khensani va kombisa timhaka ta ku loko va ya xibedhlele va tshama nkarhi wo leha munhu wa ya nampundzu a huma na madyambu swi tikomba ngeti ku xota vatirhi laya se tanihi hi mfumo wa xifundzankulu ma swi tiva swilo leswi ya mi byela ndhawu leya rihanyo ku na xiphiqo a Khensani hi ku kayivela ka vatirhi kumbe ku hlwela ka vavabyi. There are many operational issues, Kalanga, that possibly on a day-to-day basis we might not get reports of that nature, but the Premier is of the opinion and also the practice that everyone who is a leader must go and observe what they're doing in those areas, pay visits and make sure that people are being attended to. So when patients are complaining about the low provision of service, it's something that concerns us, and then we will liaise with the Department of Health just to make sure that they attend to some of those issues. Because once we have people who are happy and that when they get to the hospital they receive proper services, then we have a happy province that will be able to sustain us over a period of time. And kaya leyo kuna un'wana I tikomba ri dokodela hi ku indle video a vekele stethoscope a kombisa timhaka ta ku a Limpopo kuna madokodela kuna ti professionals leti nga le ku resigneni every day every month a hi tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi kumbe u ti vulavulela kambe vayingiseri van'wani va kombise ku chavisiwa hi video ya muxaka luwa n'wina tanihi hi xifundza mi yi vonini video leyiwani na koho loko ri ku mi yi vonini swi na ntiyiso ku fika kwihi ku xota va ti-specialist le ku resign na Limpopo? Kalanga, unfortunately, we haven't had the opportunity, some of us, to watch that video. But it can be that the turnover is up to that alarming rate. There are a number of hospitals that Limpopo even now still continues to provide better services with specialists that we have within our hospitals. So we still continue to attract more people. And actually, the complaint has been that there are a number of people, doctors, who have qualified, who are still sitting at home that require placement opportunities. So that's one of the things that we can't refute that at the moment, but we'll ask the Department of Health to look into the matter and see indeed what is the high attrition rate. But in terms of our human resources reports, they don't show a high attrition rate or the high return, that is a turnover, that the number of people who are resigning, particularly from those professional services. We haven't received such reports in terms of the human resources development in the Department of Health. So hi nga mukambarini ku lava ku ta twa ku mi kume yini hi ku lavo vona hi voxe loko hi va lava hi va kumi? I don't know, itavulavula na Xipamba now na Mohafi that they should be able to speak to you even if it's tomorrow or on Monday. They'll be able to give you that clarity. Itavulavula na wona. Okay, ni mi twile Bundaba ya khensa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Inkomo. Valava hi bula na vona va vulavulela xifundzankulu xa Limpopo enkulukumba Ndabera Makwera va kha va kombisa hi laha swilo swi tikomba ka ngeti swi khomegera ha koho a Limpopo n'wemiriya 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hi ta ri teka riqingho rero va tshembisile ku va ta ai va tshembise ku va ta hi vulavulela na vatatana xikwambani ku va ta kota ku ta va ta vulavula haleni va hi byela kahle ku endleka yini se
veteni minduku kumbe mndwana kumbe vikile kumbe msombonuko va nga kota ku loko vo fika va ala swi vula ku ta tlhela ka vona futhi va hi byela ku va kume xiviko xa njhani ma hi vomaka kona sweswo mingisero Munghana Lonene FM 29 timinete ku bela wara ya 10 hi boleni va ka hina hi ta kota ku va hi twa ku ku endleka yini hi timhaka teto ti nga va ku ti ri koho kambe leswi swi tsakisaka i ku loko langutiwa ka timhaka ta ku mintirho leyi yi nga va ku yi ri koho ku endliweni a Giyani TUT swi tikomba se vatirhi va ri ku yeni mahlweni va tirha kambe ha tsakela ku lava ku tiva ku i va mani lava a va teke xiboho xa ku kavanyeta migingiriko na koho a va vilerisa hi yini na ku va vilele ka mani swin'wana swa leswi swi hetelela ku swi va koho hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa ku ngomeri yini laha a ku languteriwe hi mahlongati ku eka Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi va ta va kha va vulavula Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi va ta va kha va vulavula va kombisa timhaka ta hi laha swilo swi fambaka kona a va vonaka va ri ku vulavuleni handle ka van'wana lava va nga yimela maphorisa ya le a KZN va nge le ku vulavuleni va kombisa ku timhaka ta hi laha swilo swi fambaka ko hi ndlela yaleyo senta ri teka riqingho rero 0860 002543 kambe a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini loyi a hetisela ku wo mahungu walawo i sesi Lilian Hlavangwana handle ka loko ku ve va cince rooster vakulukumba lava va cinca kwala na kwala kambe hi twini ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta yimise ku ni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Nikhansile swinene khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri Inhlekani komiti ya palamende yi twe hi vunghana bya Nhlanhla Mkhwanazi na nhloko ya vatirhi ehofisini ya holobye mfumo wu karhi wu lwisa vugevenga eka xiyenge xa vumaki president wa Furwa a rhangela ntirho wo tsundzuka minhlaselo leyi nga koxa vutomi bya vaakatiko mahungu xitalo hi awara ya mbirhi eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela la ayisukeli mhaka nje ukayelelexi eka Afrika wa vulavula miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka Bududa lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi prison loko ndi huma na vona se loko ni fika Springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya hi phakathi a nga sayina ka endleni nchumu ni fanele ni ripota nyanga na nyanga South Africa hi vekele na criminal service hale handle va hi sala ndzhaku loko ni faka track loko no ku byela ku siku rin'wanyana vuthata nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi thwele va ku laha nga kwa hi kona a hi pfume device wa ku va kwalani ni pfuka ni vutsuma ndi vuya kaya na mitwe but kame miri treka yiri vuya lava nga koha kona se a mi yala wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wina mi nga skepangi boteka kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison anere onge pfuki u voniwa ka mamani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makombandlela emakumenharhu timinete ku bela awara ya 10 nongonoko ya Afrika wa vulavula n'wina mi ri yini timhaka tingani laha mi nga kona a hi ku tumingiseriwa mina 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na tshembisa ku ta ri teka riqingho rero ni pfumeleleni sungula ni basa leswi #SMA20 most popular song of the year hi lava va yimela ku langwa Bliss Boy featuring Life Enhle Thunela Shamakhoma featuring DJ Slicker Marilani Black Myth featuring Bliss Boy na Una Rams Sheila Metro Beats RSA featuring DJ Fumza my number one The Crazer featuring Sign Free ni hava Bonjoni Laker Stylist featuring J John the Big Baby na Salam the producer Komela Uchuza Soli Makamu rirhandzu ra ti-movie Musa Keys featuring Gaza Boys Bafana Bamali Bruza the Prod Ntiso Vutomi
DJ Mumba Mangochi Mapiri Mr. Post Munu Wensena Isawatiko Dihlawule yena J John the Big Baby Tunganege Ngabza featuring J John the Big Baby Sunroof Ben 10 Wizzy featuring Moose Music na Side Free Ntombi Yamtsonga Kuvote ka xiyenge lexi rhumela rito risimu na letera nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi ku vhota swo pfala hi vusiku bya ti 12 December 2025 Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #SMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ai ni hlekisa hi leswi ni lavaka ku na n'we mi hleka hi swona hi leswi va ri hi mina okay very problem ya mina i ku vanhu a va landzeleli tindhawu ta madzahelo hi ku kusukela ku nghena ku viper vanhu va tlanga hi rihanyo ra hina hikuva va viper kun'wana na kun'wana kumbe a swi na khombo na laha u tsaka xivutiso lexi i ri yena Solomon Chauke kambe leswi ni hlekisaka ka swilo hinkwaswo i ku i sungule a ku ri xile nkatanga ni na xivulelo sa nga langutanga ku xi n'wi thayipele yini lexi a thayipa xona se mina ni khalanga a ni nkatanga a ni he botsoli kambe ku vulavula loko ni hlayela ka mhaka leyi a ni mi tivi mina wa timhaka ta swa rihanyo kambe maveriveri ya ri timhaka letiya ta ku viper ti na khombo swinene kambe mani na vutivi sweswo se ni nge vuli ku fana na ku dzaha ko hi koxe na ku nga na khombo ku tshamele va ndyangu le rihanyo va ku dzaha ka dlaya hi va vuri hi ku dzaha fole swa dlaya kumbe na xinavetiso nga xitangala kambe na ku viper va vula sweswi na vo va ku swa dlaya kambe a hi tivi ku swi dlaya laha viper kumbe la nga tlhelo na a ni ka xiyimo xa kahle xo hundza kwalana ni alright kambe ni tshemba ni mi hlamuleli Butsoli na rindzele riqingho ra ri ka 0860002543 lowun'wani i ri yena okay i ri Butpet mi tiyisile na le R71 na Magale Phalavurwa nakona ku pfurha mathayele ti vuya ngopfu i Derek Mathebula nga rhumela email u tirhise Mathebula dp@sabc.co.za veri na xikarhi ka Majeje na Lulekani ku le ku kombisiweni ku vilela loko hi vutisa va ri va lava mati na gezi lo nga vutisa a rhumela email i Ngoveni Patience u tirhise ka Mathebula dp@sabc.co.za ni ta mi hlamela nhlamulo leyi humaka ka va ndzawulo va ri ni ta mi hlayela nhlamulo leyi nga ta va yi nga rhumeriwa hi va xiphorisa hi va maphorisa hi va ndzawulo ya maphorisa ku va ri yini hi mhaka leyi kambe ni nga se mi hlayela nhlamulo Bongani Qivi u ri medium term budget i nyuku wa mbyana yi ta helela ka macomrade 2 billion hayi va ka hina kasi macomrade mendla ku vanhu va chava na ku va macomrade ku se va swi mutshama ka xin'wana na xin'wana macomrade ku ve siku rin'wana ni tshame ni mi byela ni ku ko va hi ku na vo macomrade ni tshame ni mi byela ni ku minkarhi ya ku tala ongeti vanhu va le ku vukuleni ka misinya yo ka yi nga ri yona ni tshame ni mi byela ni ku n'wina mi languta van'wa tipolitiki kasi va lava tirhaka tihofisini va lava va nga thoriwa ku va ta huma penceni hi vo va nga le ku pfalapfaleni va endla ku swilo swi tika ku tika ma va mhaka kona se yima ni ya ka va ri ka leswi ni nga vula hi maphorisa va ri ya ka Sekgopo a yi ri ya sonta ve ri a va kwatile va ku famba gezi kusuka hi Ravumune na mati hi ku tiboholo a ti nga ha tirhi a ku ri hava gezi na mati hi le ka Sekgopo kambe ku nge vi sonto ntsena ndawulo ya maphorisa hi ku hambi mina loko ni vuya hi Mvhulu ni kume ku kha ku hoxeteriwa maribye se swi vula ku na hi Mvhulu
swi kambisiseni namuntlha ke swi herile u sa na tshembi ku swi na ntiyiso hi ku loko mi ku i sonta ku ve na mvula loko ni hindza a ku ka ku hoxiwa maribs yi languteni yale va ndzawulo ya maphorisa kambe va ri R40 va ri i timhaka ta mati na gezi mara sweswi meyara va khome nhlengeletano na task team ya va kombisa ku vilela timovha ta famba mara a ku se va na ntshamiseko i R40 yaleyo se ya DOT ni mi byerini ku va hlamule va ku yini alright a yini mahlweni 0860 002543 ku na munhu la anoko ku na munhu loyi a vekiwini hi ndlela yaleyo 0860 002543 a hi ku tukumekisela mina ku u angula kwini swi na nkoka ku hi twa matlhelo hi ku hambanahambana ka wo hi nga si teka xiboho hi kota ku twa ku kahle xiphiqo hi xihi nomboro hi leyi 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi twa ku miri yini loko timhaka titani hi ndlela yaleyo ndhawu ya maphorisa KZN ya mahlweni yi tivisa kumbe yi vulavula na vateki va mahungu loko swi ta ka timhaka ta hi laha va tirhaka koho ku lwa na vugevenga hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti ti nga va ku ti ri xiphiqo ku ya amahlweni ku na van'wana va nge vi le ku ringeteni ku ba riqingho a ri le ku pfumeleni a ni tshembi ku nga va ku ri na ntiyiso ka sweswo ku riqingho ra hina ri le ku tirheni na va vona lava tekaka kona tinqingho swa tikomba ku ti le ku tirheni tinqingho kambe hi nga mi twa miyiselo mina ku n'wina mi angula mo ku yini ta ri teka riqingho rero kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko ni ta va ni hundze hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ungayelele eka Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena Shakwela wendle vugevenga byo tala ngopfu xo sungula a va munghana wa Bushiri a Malawi ku nga ri na swakudya na mabindzu a wili na ti-forex exchange ta ha ri kona a wa ti kumi ti-dollar-a kumbe ti-euro kumbe ti-yene ta Japan kumbe ti-yuan ta China manje that's why mi vona vanhu va Malawi va tele ngopfu la Afrika-Dzonga na nyamutlha sweswi ni vulavula na n'wina la garden ya mina kuna vanhu va Malawi va ntlhanu lava tirhaka la garden ya mina va Malawi inkomo Professor Themba Son public service la ka service delivery level ku silanguta kahle in terms of wage bill yi kule ngopfu lo nhlokweni le henhla le ka head office le na le provincial office ka ti director leti ti holaka ka khume ku tlula munhu a nga yena a nga le ku yiseni ka service la hansi tiposo leti ta le henhla a ti pfariwi loko to tshika ku va na problem ka ku na DG kumbe ku na DDG kumbe ku na siku vongo swi nga antswa va ku munhu wa kambe loko ko tshika ku resigna senior officer exibedhlele kumbe eka home affairs loko mu ya lomu ka Thomas ko tshika ku resigna manager wa pharmaceutical depot ko tshika ku resigna cleaner kumbe porter poso yeleyo yi va isuriwa isusiwa inkomo baba ngake Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsenga eka Munghana Lonene FM makomba ndlela ungayelele eka Afrika wa vulavula la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni siku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nomboro hi leyi 0860 000253 0860 002543 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wina timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona ku nga va ku ri tihi ndlela yoleyo vateki va mahungu va le ku vulavuleni na maphorisa ya le KZN laha a ku languteriwe hi mahlongati ku kumbexani ku nga hetelela ku tikuma ku ri na ku ri na Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi
leswaku ta va vo va nga ta va kha va tisa mahungu kambe a va vonakangi sa ntivi ku nga va ku ndeke yini swi nga va swi vula yini hi ndlela yaleyo nomboro i 0860 002 543 a hi tekeni loyi nhlekani Ayi mjani? hi pfukeni mjani boti Hayi pfukeni. a khensa I Mabiyani kwala Midrand. Na vulavula ile ya budget le. Ni tilembe ya mina yi vava swinene nga vuya koko va hansi. Va tile timhaka ta NSFAS. Mali tele ngopfu ka mfumo. Tax aka hava nyika. Mara na vona Papa Joe Maswanganyi va ti phasile nenge un'we a wa ha koti ku famba hikuva a va ha ri na ntiyiso loko va hi byela timhaka ta ku ri awa xifundza xa ka Malama xa Limpopo xi tirha kahle and so on and so on. So I tlhele a hi ngheneni ka yeleyo ya ku loko mi ka va ha ri na ntiyiso mbula njhani ya hikuva a va ha ri na ntiyiso hikuva va vulavula leswi va tshika va vulavula sweswi a va ha yi byeli timhaka ta ku ri okay sweswi va lava ku progressa timhaka ta local government hikuva va swi vonile na vona ku mfumo wa vona se u ti phasaphasanani ngopfu a va ha swi tivi swa ku va ta vulavula va ya kwihi eka nkarhi wa sweswi hikuva loko mi va vutisa swivutiso a vo ya le na so a va swi amukela ku hinkwaswo swi le ndzeni ka nkambani mara ta swi hlawula siku hi la ku swi dyaku ku hawa leswi a swa ha dyeki kambe minkarhi yin'wani loko ka ku langutiwa ku fana na loko lava va landzelelaka timhaka ta timakete va kombisa timhaka ta ku loko ku langutiwa mpimanyeto lowu i mpimanyeto lowu nga na swikombiso swa kahle hi tlhelo ra ntshamiseko hi macheleni ka tiko n'wa mi voni swona xi 100% correct a mi voni yini ni vula ku timhaka to tala kumbe tin'wana mi nga koti ku twisisa kusukela endzhaku ka matiko ka nkarhi lowu nga hundza wa matiko xikaya ya hina Gazankulu ni ginirini ku va humesa ti-advert ka mfumo ti-advertisiwa sweswiwani ko va ku tirhisiwa ti-tender ene tiko hinkwaro a ra ha vulavuli timhaka ta ku ri no mfumo wu fanele humesa mintirho va vulavula hi ti-tender leti ngo banana hi rhamba ra mfene so lero swi hi komba kahle leswaku tiko ri ya ku mbombomeleni hikuva hi va hi ri langutile ku katekile lava dyaku swa sasa nkambani hikuva lava van'wani va nge hi kumi nchumu se rhambu ra mfene ri nghena hi kwina hayi butiphete ma swi tiva na n'wina tithenda hi tona ti nga endla leswaku ri ku va na ku va vanhu va nga ha koti ku va humelela hikuva loko u nga ri na mali loko ho languta kahle hi languta vona Papa Matala va tiva mtshemi minyuma mina ni kwala ku ruleni mtshemi minyuma na loko vona timovha leta ka metro bus na vanhu va kona va nyuma a va ha ri na mhaka ta vona hikuva se to pepenene erivaleni maswona a va nyuma ngopfu vuxeni ene loko va vulavula ngopfu i ntiyiso va dlaya va ta gongondela a va ta ku xidya baba na metro amen ni khensela hi siyeleni man'wana butret xikomba xi hi katekisini hosi hi hlayisa hi kota ku vona vutomi bya vana lava hina va mindzuku amen inkomo papa khensa swinene un'wana mingiseri a nga rhumela i rhumela email a ku loko a swi koteka mi kuma siku mi hi nyika hina vo tirha ka ndzawulo ya rihanyo hi mi byela leswi endlekaka na leswi endlaka ku ndzawulo ya rihanyo yi xanisa vaakatiko va Limpopo ka social media na loko va hlamula ka radio va vulavula onge department yi kahle mara on the ground vaakatiko va hlupheka a swibedhlele na titliliniki hi mi nyikile nkarhi siku rin'wana wu ngo va kumbexani mi ku a wu nga enelangi a mi tsundzuki a hi kha hi vulavula hi mi nyika nkarhi hi ta mi nyika futhi nkarhi mingisero mi kota ku vulavula hi ta mi nyika kambe a hi mi nyikile na siku ririya nkarhi ku vulavulani ivi van'wani va nghena va vulavula hi ndlela yeleyo ni la ku teka n'wana mingiseri hi kota ku twa ku hi angula ku yini kambe ni nga se teka mingiseri wolowo i manitsungana ni hundza hi laha Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela
ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka clientele funeral plan. Tiplan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha, swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044. Yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo, ku na swipimelo. Tanihi supamaketi leyi rhangeke emahlweni eAfrika-Dzonga, Shoprite yi le ku tirheni hi matimba ku tirhisana kun'we na tindhawu ta vaaki ku va va humelela. Hi mina Emelina Tirani Sithole, ni manejara wa Mtititi Drop-in Center, ni rhandza ku khensa va ka Shoprite va nga ni doneta hi 12,000 rand. Halala Shoprite, halala. Hlawula pfhumba leri u ri rhandzaka swinene hi ku dayila *120*189#. Kutani u pfuna Shoprite Act for Change endhawini leyi u tshamaka ka yona. Act for Change i ndlela yin'wana ya Shoprite ya ku tirhela vaaki etindhawini ta Afrika-Dzonga masiku hinkwawo. USSD yi durha 20 cent ku ringana 20 wa tisekoni. Ku na swipimelo. Timiniti ta mahala a ti tirhi. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM akoma ndlela ka xela Twitch Xitsonga xa nhlawulo ku sungula 10 minutes ntsena hi awara ya mbirhi. Awara ya mbirhi mahungu misava hi rito ra mani Lilian Hlamangwani ya ivi kusuka kona nongonoko dzuma na mina hi rito ra Ike vuhumelerisi bya Mchangani nongonoko lowu nga ta landzela kambe sweswi hi sunguleni hi twa loyi mingiseri nhlekani njhani Khalanga hi pfukeli papa minjhani budget I wanna mid-term budget it's not pro poor that budget. Hi ndlela yi we are still experiencing the austerity measures na tikhathi ta ti budget leyi fane yi pfuna vanhu right on the ground. We are still pro advocating privatization xikomba ku ri mitirho yona ya to kuma hi vanhu vo karhi lava ntsena va nyikaku vanhu tiphinati timali to tala ti kha ti lutiwa. I don't think ku ri budget leyiwani ya assista tiko ra hina leri ri nga ndzeni ka pool ya vusiwana Khalanga. And until ANC or GNU yi swi vona leswaku this kind of budget yi nga pro market a yi nge pfuni vanhu va Africa hina va South Africa hi hluphekaku la hansi because you know another problem leyi hi vonaka kumbe before hi ya ka another problem a hi sungule leyi ololoxa leyi ya ku loko mpimanyeto wu ri pro market wu ona njhani hi mina wa munhu ntsena ku nga Khalanga no swi teka ku loko timakete ti ri kahle swi vula ku swi khutaza timhaka ta vuvekisi loko swi khutaza vuvekisi swi tumbuluxa mintirho loko swi tumbuluxa mintirho swisiwana swa tirha kambe n'wina ni pfuneni ku twisisa ku mara mintirho leyiwani yi tumbuluxiwa njhani Khalanga a yi tumbuluxiwi through via the privatization because as long as the government yi nga la ku teka ownership ya insourcing a yi nge pfuneti because vanhu lava va kumaka tithendara va spenda timali leti that's why mi kuma munhu a yi huwisa mali leyi hi ku iva a ri na profit yo tala leyi a yi kumaku vanhu lava n'wi tirhelaka va nga kumi nchumu Khalanga. kambe miri yini hi lavan'wani va taku na tlhelo lerin'wani va nge loko swi ri swa mfumo na swo a swi fambi eka ngani hi vulavula hi timhaka ta ku vanhu vo pfuka ntirho va tloka endzhaku ka nkarhi mi vona va tlela hansi ka nsinya ku nga ri ku na lexi nge le ku tirhiweni. No, the problem because lava vanhu va kuma ku ri the top management yona yi nga very bloated hi vanhu vo talo lava vanhu a va fane va tirha ntirho kasi ntirho wa vona va lava va kuma va ti-director va kha va hola timali to tala va tele la va kha va ndla yini loko vanhu va tshama hansi ka minsinya because no problem leyi nga na yona we don't have management and still vanhu lava va nga on the top management yona leyi kumaka mali yo tala and they are still very bloated mara vanhu lava fane va tirha ntirho va ntsanana how do you account on that a budget le a yi nge hi pfuni and a yi nge hi assist because until ku create wa mintirho
vanhu ku va na a permanent job which is sustainable hayi leyo swa ti-temporary swa ti-EPW na ti-tender project a swi nge hi pfuni leswiyani Khalanga. Kambe a hi tlheleleni ka yaleyo ya ku va na mintirho ya permanent sweswo ku na ku vulavula ka ku wage bill hambileswi va COSATU va alaka siku leri a ni vulavuleni na tatana Mike Shingange va arile ku wage bill ya public servant yi le henhla ya vatirhela mfumo yi le henhla n'we mi vona yini hi ku veri i swin'wana swa leswi va nge le ku ringeteni ku hunguta swona. Wage bill yi constructed yi overwhelming because loko mo langutisa organic rem ya public structure Khalanga. There are a lot of good who are managers who are doing nothing on top there, and they have got lot of tax in terms of salaries. Why are we not impacting salaries to those people who are doing the job on the grassroots level? Because that will assist. Kambe Xitsonga ke Xitsonga makwavo Xitsonga ani ri ya Xitsonga ngoma makwavo no vula ku ri Khalanga loko ku vi ho thola vanhu lavo tala lava va nga la hansi lava nga kota ku tirha swi ta endla ku ikhonomi ya hina yi kula mara loko ha tata vanhu lava va nga le henhla leyi lava va ngo tshama va fika va ti rhendzelekela hi switulu leswiyani I don't think ku ri swi ta hi pfuna nchumu. And hi tlhela hi languta because loko kha hi rila hi mhaka ya ku ri budget ya the wage bill is too high. What about le mali le why va nga languti ti-tax leti va ti nyikaka vona le parliament va sungula kwalano to make a decisive cut. Ametu se ka xivutiso ku nga va ku hi ku vona ka n'wina hi fike njhani kwala na ku teka un'wana mingiseri kambe a ni tsakela ku n'wina mi ni pfuna ku twisisa ku hi ku vona ka n'wina ni nga va hi fike njhani ka ku wage bill yi fika yi kukumuka le ka ti-managers ka vanhu lava va fanele va ri ku tirheni ku nga thoriwi ku nga va ku ri xivangelo ku ri yini. It's a cadre deployment Khalanga. I cadre deployment ya ku ri ku le ku disaniweni laniwani ku jana na mental because kambe loko ri cadre deployment a wu tikasi ka entry level i ri cadre i sungula kwela hansi ka ku ba piki. Ya mara ani lava va varhangeri va ti-political parties lava va nga na influence ya ku vanhu va kota ku vota. That's why mi kuma swilo swi ri hi ndlela yaleyo ku loko ku u na influence yo karhi ka ti-voters hi ko va ku yisa ku le henhla ku u ta kota ku ya mahlweni u influence vanhu lavaya va endlaku ku ri phati yaleyi mi va ku mi ri ka yona yi kota ku wina. A swi pfuneni ene budget leyiwani until va yi vona ku ri vhele ti-voters va vona ku ri this is a part of capitalism va ya mahlweni va vhotela mfumo leyi nga ka yona va nga tisi ku cinca. I don't think ku ri hi ta va na ku cinca atikweni ra hina Khalanga. A va ti vulavuleli budget leyi a yi le ku pfuneni ka swisiwana. Kambe na mitwa na swi lava ku mi chucha loko mi ku a yi le ku pfuneni swisiwana mi vula njhani a ku fanele ku ndleka yini a ku fanele ku loko ku ndliwa mintirho kwihi ku ndliwa mintirho ka mfumo kumbe hi ku yima ni heta ni ta mi nyika nkarhi mi vulavula ku ndliwa ntirho ka mfumo kumbe ku ndliwa mbangu wa kahle wa ku vanhu va kota ku ndla mabindzu na sweswi va swi ndlaka ku swi tumbuluxa mintirho ka vaaki. I think ku ri both swona hinkwaswo swi na tlhelo leri nga na ntiyiso hi ngo ti nyika tiphesente to hambananyana ku ri because i mfumo wu endla ku ri ku va na conducive environment ya vanhu va kota ku tirha. But in the meantime government up to this far ka economy leyi nga ka yona is the source of employment. Hi nge depend ka privatization ka ku ri vanhu va nga kota kusuka risiwaneni. It will never assist. A swi nge hi pfuni nchumu. It will never assist us. Na mitwa pro-poor a wu fanele wu ri pro-poor. Ya pro-poor. And a ni swi twisisi ku i mhaka ku kumbexani i GNU hi ku a ni ngo vandla ro fana na African National Congress i n'wana mavandla lama ma tala ku vula ku va pro-poor. A swo va mulon'weni ntsena mara mintirho ya hambana swi fambela tlhelo Khalanga ku fambiwa ximatini va vula leswi mara the actions a ti dictate leswi va swi vulaka.
swa hambana mhaka 10 ntsena nayo ANC for the past 30 years it did not assist our people. Nemetwe So I can. enkomba I can't loko ku mina ku hlamula ANC kona ne yena mano vutisa xivutiso kambe loko mi twa mi la ku hlamula ta mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula xivutiso mano vutisa swona ni vutisaka hi ku ya hi leswi hi swi twaka va ri the African National Congress is pro-poor se loko ku it's pro-poor ivi muyingiseri a fika nghenako a ku na pro-poor ya nchumu kusukela hi 19 wa malembe lama nga hundza a yi pfunangi vaaki I mean I am gonna lonene muyingiseri se n'we loko ku ri ku mi la ku hlamula a mi nyika right of reply ta mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula hikwalaho kambe hambiswiritano sweswi ya awara ya mbirhi ya 10 mahungu ya misava hi lawa ya landzela na mhani nkosi na Chauke kusuka kwalano i nongonoko kho dzumba na mina mbana nhlekani lowunene mi tiphina ya ku yingisela xitichi lexi ku ya mahlweni mundzuku ku tisela nongonoko lowu fanaka Afrika wa vulavula kambe ta wu tisa twi kusuka studio 1 hi le Masingita Mall agiyani mbana siku lerinenani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela